Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Kum kadak ke jimpin rem juri ya ke jingja hamukro Hajante Hills, hadien basan ngot ki mensim brio ki ladu no ya la ke jingim, hadien ke jing senret kuli jong ki pulut Assam, ki South li ki kenhun seng bahalang ki bakentop ya ke KSU, ke RBYF, ke FKJJP, bat ke HNYF, mentah ke arpulai terik unaiwing, ki lapen long ke jingte lama yong hakel leng ke ribhoi, nadu ki road surok, ki kali kamai, ki office sarkar bapher, wat ki kali pulet bat kali sarkar ru. Ya kate ke jingte lama yong lapen long hakel leng ke jaka ke ribhoi, ya ke belas dang nadu yam, sning, ter, hadu khana para bat ki than ke western ribhoi ban pen pawe ke jing ngosi jor halor ke jing du no ya santli ki mensim na ke jing dusman jang ki pulet Assam ki bala shu senret kuli pet shaki pat ba ha ke snong ha ke jing ja ke bala ja ke step jong ka arpu ar terik mentau benai ha bakrench ki lat pathai kubor na kalyang ki nongyelam jong ki tei ki sauseng hari bhoi ki bakenthop yo ba Ferdinand Kharkamni u president ka KSU ribhoi u ba Bipul Thangki u president ka RBYF u ba Louis Darlingdo u president ka FKJJP bad u ba Marcus Martin u president ka HNYF kila ong bakum ki nongyelang seng kila dap ke jing so khya ka bajur bat pin pau ke jing so si halor ke jing klat no sangut ki mensim balui na ke jing dusman ki pulet Assam bat kum kada ke jing so lem bat jing so si kila pen long ke jing te lama yong ha ke leng ke jaka jong ke ribhoi nadu ki office sarkar bat ki wei kila ong ru balada ki pulet ke jela ki tieng ban le chakhap put banya khun bat kham tam banya dai ki para khasi ki basyong basa ha ke kathan la dei ban ai no ha ki seng bhalang ya ki tiar bat kabor bakin let banya khun makihi sha ki jaka khaput yang juga kumun mengenam karya nga hai kublai ya kit khat jombaro South li kiseng hapo ki district berkoi kiba laimi renti nadu ngam step kum gadak pau sha ki sha sarkar daga psi lama yong haman na kali pat dukan nga hai kublai lu kamtam ya ka western ribhoi nadu kaseng HNYF KSU FKHP bat khat jong tarbiat kiba kilala ru kongu ya pagba ba kindal kata ka shuttle down ko sikenta kajing ai kubai ke kerpang ya pagba ki blai snok tilang kham daran karono kajing persya ha ka bi kajing kerpat jong kinong ram tu keseng lama kalong kum kata ban kindal lang kata kajing sokya ru kajia ke bajia menin ke step hapo ke snong mukra ngiwi ya kajing dia kabadat apa kesnong melaper kabarana blok tu bagi pagba jong kate kesnong melaper hidi na kejai bendru kha lese gidi na ko kejai bendru ko kha bat ni karbi ibrami do pagba ka pelong hadu bagi pulit napo kejela jungi ya pet bat ya poisedu ki pantha wala lun ketiar haktiru imsem lale kano kaba tak matbiong ya ka an la nei ki pagba ibro koi kidang la ban phan te hang ni ngin ong baga de disiplin yung polis megalana ka de jing kauput kumbong president jong ka KSU ka de kauput na kata de jing kli ka bangin bu ki police department ka bakin perhad maki lagi sim kum kata ka disiplin ka bangi kum te polis ngin nak pagba ne kadi gajing ting jong pi ke bakia pet rengkang sepol penterban badaraja ni menen ki kilalami ki pagbakat tu hapo kamokro badaraja ka wara gajing ting gajing sir ki polis Assam balai nak kalian polis meglai hakim dan rekan atu badaraja dan rekan atu lagi babun kum bagi jule hakinu no gajing hilang lagi sngo bakaron gajing hilang wer empat tembra kubur kiseng balang yang ini syong kelan mengol ngidon tetangga jing kendu tangga tungi hasor adat ki pulit ngiru wat kinuhika ki bakia rali ro ngi peserta ki pulit lagi sengentai lagi tagi women's organization ki benar poka jela jungi ro hapo selong lagi wan penyak
penpaw ke persa daga songkol lan mengarah rahmat jong ketika additional sekretariat ro ngi ba kila sarta pelet andre kat kani ke jingjia lada pasyasiat kamu ke intelligence support jong pelet ke long nil kamu tani ke bat kawai lu kabangi gua kanong anda kabal aja nilai ba usia menumpuram jongi ula collect information ki kita ki kerteng keno kerta kita ki bala syasiat but ke kita ki ba unle kajing penbra penpong ke long ba la pen sange no jaga cherry blossom betu festival kami ai jingiro Henry kai ke bengi kwa kom kinong sustong ke jela kalong ba balai umlong la kumbalong ki jag pinru mizu la ne kinaga kai ke bengi yo kubor kisam ki peladap u MP jong ka Mizoram uang kumno ya ka media berngam berset ya ki polis asam yang mentaisin ngina suma but sajisin la kita wantur ngin penyap lut barok kata ka masih lari kum kita ki masih bakor nakal yang siam jungi handai penban ulong bro banang syukran jai pat ben iya tigrenti jong ka ai ba untuat iya tagi bro ngin nang pet ya ka jingnya jungu handai ki kimiti ba usiam jungi bagi nong yang jungi ro apo ka assembly ki di longkum kita ki jai benru ki ben berngam no nama ba ngila pergi dak lenti ke bajai kan nuksa ka bangong ki bangi pet jadi pentor ba lalang ngidan ke sulai yakti ande ke jipen pai juki menen pun gitu nakal yang ke sokar jungi ro kali ben pai dak ba syaka asam nang ba ka asam ro kan ra skor dak ba kan nginam le sting shu nang ni sakma kata kubur ke bengi pacat so siam bau dei ban perpai dekat tintin ke pakor kum bengi sngo ki MP jong ke Mizoram hakistam lada ni ke intelligence report jogi polis coba celah jungi hadu bekerja ambara du ai ki men simbol lu ki jungi te halor gani ni penpau bet bagadi ke failure jong ke police department jong ke jela Meghalaya bat ngan hab om ku kinoyelam ba imat hi ka daw bukongsan gali bangiyo week betul home minister ke pelong bagai police department ru kali electoral lang nadong shadow but ni don ru sakwe ke jingelang ke pelong haslong menta ke janmit but lemba ke jingelang ngin song perkat pat ya ke ba ngin yan ha ke pedi bat keni ke jing ja ke baja menin step ka ndasni kalau untuk kubur ke bangi berpau ke jing susi lembah ke jira lamayom badru kum ke dak ke jing smolam ya kete ki longying longsam ke snong ke thau bangi mi reti kum ni krui hapo river district ban si lamayom kali berhidupan kawe ha kiwe ki additional program ke ba nakaliang jungi nginong kamdon ngindon bat ya kata hi ngini penbej ndak janmit bat lese lasai layo kuat to nagaliam jong laku persen juga soalnya angin ngidon lang soseng nomor 2 presiden juga PSU RBF FGP kajing wan kajing kalong ban pensho ya ke kebal jamnen ya ke perdo Islam apa mukro tegane ke jingja kam sumdai ke ja ka jingja ka ba tang mentah ka ba jingja ngadu cipo msyar ngadu jateng ba kasarkan asam kaju smart bensim ya ka jingim jong ki produk Islam juga ke syok kapo te nakaliak ke chunaya rengkat bat ki license mo FGP ke SURPF ngirin ya kan sai lomba lada kasolkar Meghalaya lembaga tanah kulit lada kam trek bensimkia yang ada kam panai jingeda ya ki nong nong jong jela ki ba ya shop sena berkas jelasan na bagi siapa penting nak pos ko ba di pun om baik direct ba kim don ya kapor ban ai kilak jingeda tila dadi kapor buat lada di gelenti yangi bangin hap ni dahi baking atiat ngam ta garim cai pendri odong ba lese ngi shim ya ta galenti ka babakla namar gil debi ba kasoka asam nadu kan kena nyupat adin ba kala de share ya ki border mo ya ka jela apring ngam Meghalaya asam ngi ba kadang bi binot ya ka jela ka sini ban kadang haikmat ban pendik biang ki produk senam kucungi te Nagaliang juga isunaya
ngimla benong ba ngin khabrip ega khmat la de chu sngap ye ke ba ngi so na kapo cha kapo ko majah lampi mo te ki blok tu hangne ru ki lan sabuda ki meranubang ki lagi keren ki boda ki bro sakun sau sodong cha kajla ngi ngila sha pendek te kene ber khai de ke jingfil chu government but balik ngi haben men keno i kata kolong ba balik ke ja si ye ja kumne kumo i yo i te ka sarkar jela ka chui kolong ba kanang tang ban buden yang i ku kisang halang kum la ja man ha akine ki banai ba ba kadon ke jing ya reli jong kawai na kisang halang apo ka jela ngi FGP ki shu ba kala mo mulu mala sho edan la pendik mo lali kam lali thuat tham thia tham dam lali thuat i ki khot joka FGP balada kitof ki kasorkan jilala kitof rada kidon kita ki force kadi penla banwara ya kita ki corporate ki bapria pro ki basiat ya ki perlu personam jengi hangte hamukro syak jila jengi ban investigate ki ban convict ki kum kita ki na punya pro kata kadai go ke lenti ke ba ni so dei ban yakran nomor kat kum ka an kat kum gerti senjata kat kum ka constitution juri India kita ki cuma dei show ki brio jong government of Assam la dei ki leno kiba penpung uniform kasukar asam ada kasukar megelia kadang ailat igine kemu bapa kalau bak kenapa lempak jengelam jong kini ki nongilam pemerintah pok kasukar jela jungi do kena sama jela jungi saisin kan sang mat yang gini kijing tinja pasusi ada yang HNF kalau bak kadu kerwai kalau bak ada katran pulit kamdan bor kasukar kamdan ni kita kapawar men powar ban pha ban ai jengla jengdah ki bodar ai bagini ki sem halang kila ego halal laka juga kau. Ekane kede ka khabar mo ka ba ni pun slow. Kum unuk susong juga jelah. Megalya kum unuk susong juga rin. Hato ngi de imrat akmat jong ki pulit asam. Amar kata subun ba. Sarkar simploi bat kem mador ikti ki pulit go punya bro bat. Kai kamram ko bile kuma pikam ik sampalang jong jelah megalya kum tadi ben kem ikin punya bro. Nagalya ngachunaf de kata ka khabar chaka sarkar megalya. Nagalya jongi ka Federation of Khasi Central people i hapo ki social media but dei tang hapo social media nagalya jong ni binong yalam hapo not Khasi district na hidala de ngalale stai sipo saka ba yusiap stai sipo mokho de ni i bang tu nagalya jong please Assam i ba kalai pi bor dei tang ne kasin dei tang ta di nakoi kapur sakoi kapur ni iba government of Assam police Assam ki sepni por ki bring juni apo mekalya but kai ka bangkwa banong kalong ba nagalyang jong government napo mekalya hajing sha hawai de bu putsam kamde ki jingja ka bai ide bu putsam de jingsha ka de jingja ka bamulu mala ka jing fair jimot jong ki katone nagalyang jong forest department but iba anu susunong te di nakaleng jungi kuminong yelom sing malang pada ngi expect ba kan poi hadu put ba ni april di nakaleng jungi ngiso ba ni penramjur ja ka jing le ruflau jong ki pulis Assam ka ba klasiat bipek ya ki pardo proslam jungi stay sipo block 1 but ni iba haga jing isha nakaleng jong pulis mekalya ru iklamle ano ka action ka ba ni tip but ni ba nagaleng jo please megalya kidon hapo spot hak to por ba kadang jing sian ni nagaleng jo please megalya kimla le ai ha jing sha ba protect ik ba jongi jong pordo personam jongi hapo ki area khaput pelse nagaleng jo please megalya ki phat yelade ba kadri yelade ini bagane borok khat kadai ka jing ting bat kajing le jongka government of Meghalaya bat police Meghalaya telada dei bahagane kadur nagalyang jongi ki nongiram sang halang pada police kamla protect ye patba nang susnong jongi ibusa sepoki ya khapul balai kim ongi bangini de mangi lara maki kiting ai katia bangini khun mangi i kirang bam telok iki kata kali ga banga ngasoban ong na kawai kapor but namar ba
Kajing syal eben joki pajba ng Vishnong jong kathan jong ka Meghalaya hi kamdesu kabamenta mane kadin up to kis nem kibala natu kamenswa ba habangi phai sikui kui state ni ba kui state ki le ki police bek na kawai ke jelas kawai kalia kumba ai kesumpul na po Mizoram nang taki Nagaland ngai baki pajba nong seksnong ki support your government ki support ki pajba nong seksnong de pause kabang ni ikla kalong ba ka government jungi police jungi apa Meghalaya hajaka ki support ki pajba de persang ban smith kumbolong hinik si ki baladep kita ki baladep Nagaland jungi kumba Nagaland jongka Federation of Khasi Jintian Garo people ni bahadin bakarali jungi ka baladep ya kakini ka patrik mai baladep bakajing threat jong police Meghalaya ya kitkot jongi ki ba la sirkhai ndrei kata kajing threat juki kadai tang po tau area but lada kidon bor hisya hadu kata Nagaland jong police Meghalaya jongi balik imlai support khapun banyada i produk personal jong banlak ya kajing yap kajing mensau jong produk personal jong nga ngaso bang bang penamjur ya kajing le jong ka Police Assam bat hakaju ko por kajing le jong police Meghalaya ba kimla un protect produk personal jong hapoka step hi berapoi para noilam jong ka Than River district ka bentuk nodo ka KSU RBOF HLF FKHP hapo jong ka jingelam jong ki noilam ki per jong ki circle jong ki border area muntaski ni apulong ya program te lamayong borok ka Than River district kebangan sujar nadu siapo ki Than Jiram kana para bernihan Bongpo Arkumer Musling Ubiam Borembong ki Rainongtung berunta ter simenta kadai ka jing solem namta ki bensim ki belalui ki bela syak simno ha ki kulit klau jongka sarkar Assam bat kunjuru ka cinta lamayong kadai bat persyak ya ka cinta terbor jong kini ki kulit jongka sarkar Assam te kum simenta jindon jongi kum kisauseng akan kasih ni penkenal pat ya ke jingjia kerja hapo jong ka district kajungi la ne ka jingjia kerja hapo mukro kabade hapo jong ka district West Genti Hills kabaliru ka jaka ba nangdon ha jingi kerja kabla itu kum ka block 1 hendrai kum nakaliang jong ka district jongiru ni la jujia nakapor kaba dei hate ki kapot nadu ka block 2 Rainongtung ki Than Jirang ki Khanapara but kai ke bala ja pomukro ni soba kemapat ya usnam ajar spo baja polongpi ba jingdo jongki southly ki bensim berlui hapo jongki pulit Assam but ladang phaidin pat ya ka jujia ke baja hapo block 2 pin dang kenmau kini ki lai sobnai ka jing syakem jongki lainut ki samla ki ba lek ban kem kenyang hangte po sinong jatalong kabala perlong eki mansyakem haka sarkar Assam lemba jiki pulit bat syatep along eki bat hadu ba kan sipor eki hadu sibanai tami bakin lain bat kumbangi yo jiktep lemba juki ba kimdon bentai hanrei ki hapsiu bat pulut banlait napo ka judicial custody joki ya pulut hadu kumbashilak aku hajar kemudian wei bro hapsiu sopo hajar de kini ke borok kadai kawa ni hapsu tu syai ba kajing wan panben lale kajing bet le sliu jongka pulit Assam kamlesu ko suja ndang munin hapo mukro re tu ru ba kai baja ko Than tu jungi bala jian por batang kini ki tayo lalai group layoi nak sarkar Assam lawan bu yu maupun hamte po snong jatlong bankam ya kate ga jaka kum ka klau jongka Assam lemba jongka forest department jong Assam te hadin ba nakliang jongka sengru i wajitep ni tep ba ka jaka kade jong shimet budan ru i kot kisla
te ni sulengo pat ba ka sarkar ko jungi kam kitkhai ga ne kam wat lada karangdon ha ka phase 2 ban punbet iput usam ha ka bantar by day bat kiniki 6 areas of differences kabadam jong ka phase 2 kaba hadu menta ngai bangyo iru ba ka sarkar asam kan le don bor na ko por buat kane ka pawru ya kajing bitar jongki paiba nang soksinong hangte ki kaput haba kilalet ban rat napang yote u mauput bat kai gati yo jitep jong na nadu kiniki aski laisi ai kini ki bodon hangtu hakador adu menta ki satwet haki kulit asam tingip tep ka sarkar jila jungi kale kumno andai lada kajia ba kini ki syakem ni tharai kan saja biang kumajia pumokro ba kasadon ba kipai ba nong susnong hati thain kaput kini lumelang bat kumole kini ki pulet asam ba pet ya klau kin sapni ga jilong ru klau joki ban siat di kemisim sanut ki baloi bat pemusau ki bungot te kum simanta ka jingya stokti jogi south league seng ban penpau sya ka jila beroi kamtam ya kahing sem bat ya ki thain nusnong pomokro banang liang jugi kum ka Ripoh district ngidon bantalang bat ngi sotu ba ka ka jing ya inti juki ka jing jinjar juki ba ka jingdo ya kamisem ka bokodor ya ka bahing basem juki ngi sotu syai banang liang jungiru ngidon kata ka ju ka jingbut ba ngila panjia hadono por ya ki thain kaput jungi buat kum sibenta lada ngipet ya ka jing ai statement jong u menteri ramba jong ka sarkar asam ba yakini ki balaklan unai mar sanlak tega ba la transfer USP jong ka West Karbi Anglong ba la suspend ya kitu ki kulit ki ba pe ya khlau maso ba kalong ke mususi lada ni budor ya kimusim ki bolului akador sanlak ba suspend no ya ki lemba klem dodon kanono ka investigasi